Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 12, versikulo 8. No nasaririt ka, idaydayaw da ka dagiti tattao. No nangneng ka, uyawin da ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Muan niya, Lisa ading. Nasurutam ka di matlaang tinsurukan ka? Medyo, manong. Nagrigat mat ngamin ti impa-assignment kada kami ti maestrami. Kabaalam day ta. Basta ag-focus ka laang. Imbag kan ka, manong. Naglaing ka. Iso akay kayat nakamot ni daddy. Kastamot ni mami. Saan lasyak ti kay kayat da? Udi kat agpada talaang. Iswasaan mo a panunutan. Asyak laang ti kay kayat da mami kan daddy. Pudno mat, manong. Kanayon daktupay nga ikumparakan ka. Kunada, nalalaing ka kanungam miti siya. Nagngangato man ang dagiti grades mo, Melvin anak. Saan lata nagkupas ti kinasirib mo? Agyaman ak daddy. Masapul ngamin nga igad ko ti agadal. Iti kasta, makaturpusak iti kolehiyo. Dahita ti kayat ko kan ka anak. Alangarod, saysayatam ti panagadal mo, ha? Nang runa kat addakan iti umuna atukad ti kolehiyo. Daddy, saysaya atak ti panagadal ko. Kayat kumot ngamin amalpas ti kursok. Rumbang laeng amalpas mo ti kursom. Iti kasta, makasapul kanto adagos iti natalgada panggedam. Apama na makaturpos ka. Sapay kuma, tamakasapulak adagos iti panggedak. Apaman ang makaturpusak. Wen, kabailam day ta, anak. Sikapay. Agkatawunan gayam ti anak ko, kan ti anak mo, paritonyo. Sino nga anak ko, pari Paulo? Ni Kadilisa? Wen, agkadalan da pa'y gayam iti anak ko. Kastaya. Apay akas ti jar mo, pare. Anda ka di parikot mo. Parikot ko ti buridak nga anak ko, pare. Dakkel ti nagdumaan da iti kabsat na ni Melvin. Ni Melvin, masirib iti pagadalan. Idinto ta ni Lisa, adakap kapoy ti utak na. Lisa, umay ka man bit ditoy. Apay ka di, mami. Basta umasidag ka ditoy, iti kasta, saan tang agpinpinukaw. Apay ka di, mami. Anya ti bagayo. Apay akastoy dagiti grades mo. Nagbababamat. Apay ngay akastoy laang. Kuwa mami. Day talaang ti kabaulak. Pasensya kayon. Nukas talaang dagiti grades ko. Sana bale, tapasado matlata, uray kaskasano. Ta? Kontento kan iti kastala ang grades mo? Ay, talaga adakkel tinagdumaan nyo kan ni manong mo. Lisa, apay akasla naliday ka? Adda ka di parikot mo? Ibagam lang ang kanyak. Iti kasta, malaganan ka no anyaman dayta. Awan anyaman na daytoy, Camila. Di nakpakadanagan. Sigurado ka? Amangan mo't no di mo lang maibaga kanyak. Kuang amin. Alan, ibagam ngaminan no anya dayta. Nakasagana ak adumngag. Kasanumat ngamin. Kanayon dak nga ikumpara da daddy kan mami kan ni Manong Melvin. Kanayon da nga ibaga. Adakkel tinagdumaan mi iti kabsat ko. Gaputan na sirsirib ni manong ko ngam siya. Kasta? Ala, saan mo latan ida nga ikaskaso? Tinapatag, saan ka ang mabagbagsak kadagiti subject tayo? Camila, mapan ka din ije pagadalan. Wan daddy, masapol ang masapak asumrak ita. Adda ngamin palpasan mi a project. I-finalize mi para iti sumaruno a subject mi. Alangarod,
Kwartam, awata mon. Agyamanak, Daddy. Awan gayam. Awisag to dito'y balay ni Lisa apagayam ko. Tingay anak ti pagayam yu ani Tito Tonyo. Aywan gaya man niya. Kaadalam ti buridak ni Tonyo. Ala awisam dito'y balay. San abale, uray marabyan. Itulod kong tulangan ni Jibalay da. Wan, Daddy. Adda ngamin ilapas mga activities. Iso anak ko nakan ko na. Adito'y kami laangan balay. Sige, Lisa. Agmerienda tapay. Sakbay nga aramidan tati activities ta. Pangururayan tamatan kin ni Daddy. Ay, wen gayam. Madamag ko man. Tian niya. Nasingpat ka di kan ka ni Daddy? Wan nasingput ni Daddy. Saan laday ta? Man nakaawat pa'y. Saan nakngungungtan? Nukas na nga adda pagkapuyak kadagiti subjects tayo. Kastagayam. Naimbagpay kan ka. Idinto ta siya. Kanayon dak nga ong tanda Daddy kan Mami. No kastaan na baba dagiti grado. Ala, saan kan nga agliday, Lisa? Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mulatan nga ikaskaso dagiti negatibo nga ibagbagadaken ka. Melvin, apay nga awan pay laang ni Lisa. Anyat orason? Nakasangpetak pa yun ang naggapoy di opisina. Imawag itay ni Lisa, Mami. Maladaw ka nung agawid. Adda ngamin kano ilapas da nga activities da. Adda ita, ije balay ti may sa kadagiti kaadalan na. Sigurado ka? Amangan mat no sa dinuladitan tinagturturungan na. Saan mo't nga ta, Mami? Kan may sa, ti anak ni Tito Paulo apagayam ni Daddy ti kadwana. Isuasan kayo amadanagan, Mami. Alang Rod, awagam to inton madamdama. Ibagam asaan nga agpakpakarabi eh. Wan, Mami. Awagak tulangan inton madamdama. Uno saan? Suko nagtulangan. Kumusta nga iti activities yo, Lisa? Nalpas ka di matlaang. Wen manong, nalpasan. Nasayat mat no kasta. Ala, ingka agpalasan. Apaman ang makapalas ka. Mangantay unton. Sumarunukan ton ije kusina. Saan ako namangan manong? Nabsugak pa'y. Nagmerienda kami ngamin itay. Kasta ka di. Ala nga Rod, sikatimakam mo. Sige manong, kaya't kunti aginana. Mapana ko niti silid ko. Ayan nga ni Lisa, Melvin. Kunakban no inayaba mo namangan. Saan ka no amabisin, Daddy? Nagmerienda da ka no ngamin itay. Ala, mangantayo nga rodan, tani, mabisina kon. Mangantulatan ni Lisa, no umarik na ti bisin na. Ala, mangantayon, kahit ni. Kaya't kunti maturog ang masapay ita. Nabanugak itinagmalam akadda kay opisina. Sige, Daddy, Mami. Mangantayo nga rodan. Awan gaya Melvin, kumusta ti panagadal mo? Okay mat, Mami. Awan rumbang apagdanagan nyo. Sige, nasayaat mo itong kasta. Say-saya atom ti panagadal mo. Kaya't may kanidadim anangatulat ta ti grades mo. Nanggag ko ti saritaan itay da Mami. Daddy kan manong Melvin. Imbagbay ka ni manong Melvin. Kanayon da kumustahan ti panagadal na. Idinto ta siyak. Saan dak man la kumustahan. Sa bagay, adayumot ngamin anasirsirib ni manong Melvin ngamit siyak. Isu siguro akas to iti trato da Daddy kan Mami kanya. Nagimas matanda ito amasida. Asino kan di tinagluto, Lisa? Ni ka di, Mami? Siyak tinagluto iti dayta manong. Magustuhan ka di? Ha? No kasta, si ka tinagluto iti daytoy. Ay katun magustuak. Kat no nagimas tupay. Ay na, jak laing pagarop. Nalaing kagayam nga agluto. Magustuhan lakit di dadadi kan Mami daytoy.
Agyamanak no magustuhan, manong. Ngam, jakla mo, no magustuhan mat dadadi kan mami. Daytoy gayam ti talent mo ading ko. Ti agluto. Italamanan anak kaaduk tinangan. Patiray ukan naksamat, manong. Ha? Saan ading ko? Italang amaramanak ti lutom. Ngam, talagaan na imas. At naman ang exam minton bigat. Iso ang masapul nga kray paso ak. Barang na nga to ti gradok iti exam mi. Ang mga no siyak tumanan ti kababaan. Sana bale. Adamat to yung notes ko. Basaak da ito eh. Oh, Lisa. Adda ka mat gayam dito yung classroom. Anya ngay karaaramidam dito eh. Katvekan tayo mat ita nga oras. Ag-review ak ngamin, Camila. Iti kasta, makapasak iti exam tayo inton bigat. Kasta gayam. Alang ron, uray siyak. Ag-review ak mat. O ala, dito itan nga ag-review. Wan, sana bali. Vekan tayo mat. Usaran talatan da ito yung oras tapno makapag-review ta. O sige nga ron. Ala, rugyantan ti ag-review. Iti kasta, saan ang masayang ti oras? Sapay ado ti review ta. Imbag ko no nalaka mayulok dagiti ma-review ta. Saan anas kanya i-pressure mo ti utek mo? Kabailam na ita. Ad-adda ma-stress ka, no seryoso ka akanayon iti panagadal mo. Lisa, congrats! Sikati ka nga tuwan iti naala iti exam tayo. Ha? Kasta ka di, Camila. Wan, ngam apay ngay akas na saan ka anaragsak. Naragsakak mat. Iso na laang. Taamok asaan tumatla maragsakan dagiti dadakkel ko. No ipadamag ko kadakwada, asyak ti kangatuan iti naala iti exam. Saan da ngamin na kontento iti kabaulak? Ay na, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Patsik a proud mat kan kadagiti dadakkel mo. Jack Marik na dayta. Mas proud da ka ni Manong Melvin akabsat ko. Nakasangpet akong dito balay. Padasak man nga ipakita ka dadadi kan mami dahitoy. Oh, adda ka mat gaya mo, Lisa. When mami? Mami? Kitaan nyo dahitoy. Anya dayta? Dahitoy Shakti ka nga 20 score na iti exam mi itay. Kasta aya. Ni, nasaya ata. Sapay ko taag tultuloy akasta. Ita lang, mata na nga to ti score mo, Lisa. Kanawan mo tinagbaliwan dagiti gradom. Nababamot lata. Ha? Dahita lang amin ti kabaulak, Daddy. Ay na, disak man ammo no asino ti malaam. Si Kalisa. Nalaingak met, idi agad adalak. Ni Manong mo Melvin sa ti malakan niya kanalaing. Nagsakit matan ti kasta nga ibang bagayo, Daddy. Apay ko ba masaktan ka? Kat pudno mati bagbagak. Wan mat nga min, Lisa. Uray siyak. Nalaingak mat lang idi agad adalak. Iso nga rod anak katurpusak iti panagadal ko ta nalaingak. Iso asika. Ipamaysam ti panagadal mo. Saan ka laang ang makontento iti kabaulam? Si kamat gayam, Lisa balasang ko. Nakaumay kamat. Adda ka di masapul mo ka ni Camila. Wen tito, kasapulak namin ti kasarsarita. Kasta ka di. Ala, sumar ka pa'y Adda di taunag ni Camila. Agyamanak, Tito Paulo. Mabit man laeng. Apay akas lang naliday ka. Adda ka di parikot mo. Tito, parikot ko dagiti dadakkel ko. Saan da ngamin akontento iti kabaelak nga ramidan? Kanayon dak nga ikumpara ka ni Manong Melvin.
Adayo ngamin analalaing nga miti siyak. Ay, anyan dagiti dadakkel mo. Bayam, kasaritak to ida. Pudno gayam tinako na ni Melvin amanong mo, Lisa. Talaga gayam anaimas ti lutom. Un nga rod, ay na, nabsuga kay tikas taon na, Lisa anak. Kung nagtumot ngamin kada kayo, daddy, mami, naimas ti luto ni Lisa. Agyamanak, tanagustuhan nyo ti lutok. Daddy, mami. Wan, anak. Wan gayam, Lisa. Pasensya ka kuman kada kami ka ni Daddy, Wan. Kinasarita na kami ni Paulo nga angkel yo. Agsaksakit gayam tinakam mo kada kami. Gapo iti panangikumkumparami kan ka ni manong mo. Un anak, pasensyakan kada kami. Kaya't naamiris mi kini mami yo, asaan gayam arumbang nga ikumparami ti kabailan yo. Gaputa saan tayo nga agpapada iti kabailan nga aramidan. Agduduma, ti kabailan tayo nga aramidan. Iso asaan tayo kuma at agibasitan, dagiti adda pagkapuyan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.